na amuka hena chawgadore kaino haiba matagi oina blood center sing dagi patient party da donor or o haibse yaroi donor khudimaks se keto ke ngasagi darkar nei ba e khudimaks se blood center na pi dori ni blood center na pi ba se kadai di pi ni blood center na e suba ya nati ado de ni ngasagi voluntarily blood donate tori ba ka huduna hana 30% khatang nei ram ba se hoji ki 10% compulsory oidor mandatory oiragadore ba ek chi matungina ada yam luri di are we prepared for this or not habsini manipur se 30% da leni 100% da kamaina jump to bino possible oibra chini ado possible oidi kamaina jump to ado dagadi ngasagi mumbai da already 100% nr haidana akoi gi blood se chama ka puju chani ka puju pedoge haida patient party dagi amata haida blood center na piba blood center na kada di pi voluntary blood donors na pira pura di piba smai tar ga moi di hau gore kolkata hau gore even koi gi jumdang nari ba mizoram 94% yo gore whereas in manipur koi 30% the stuck tor le gore changes se pur tar ga di koi ngasagi phil asom da sum ek se pass to sala kum to koi na 30% the stuck tor le ram ni na ke do fill up to khudak ta to budi ngam puti ngam dam ni na ke do 70% e phang da ba means huge mi patient mayam ama sirakadoi sigi sirakuje kanbagi step ama oina haitare manipur da ihan da akoi da manipur gi organization mayam ama lei blood donors ki organization haitare si mayam je punjanare adu khatai na tabida koi gi state blood cell gi adagi gi jenims ki koi gi jenims ki blood center ki emo in charge yauri adagi atop procedure ki yauri sain tor ai koi mayam je punjanaga kedoge ha kada ngasagi 30% se 1 to lakh tri ngai mamang da ai koi gi 70-80% adu muki chamji horaga de koi khara makeni chapa ga doi ne adu ki target amaga loina na koi committee ma sen jabane masi committee se tase magidi Federation of Indian Blood Donors or organization haina FIBDO haina amalai in all India gi wena blood donors maya ki organization je si apun ba effect body mai da India gi wena FIBDO haina amalai masi gi makha da koi gi Manipur gi ba FIBDO Manipur State Committee haiba ma masi semjabane wena ado hairiba committee sida masi katang semba homuni yam nauri masi president ai samana paijabani aduna ne kasai mamangda introduce to matamda sigi hana to ya do aduna hojik semba haure voluntary blood donor organization mayam ma punjale mayam ma su punjal ga bo ali sida ke do ke hakada yamna achowo role je media ki achowo role ma darkar hoy aduga hojik ki oina koi sigi keno se FIBDO gi oiba Manipur State Committee ma senjare masigi president chima ina paire secretary da koi gi mayeng bam somorjit haidna ama paire dagi keno da vice president da koi gi Dr. Hemabati yaure adagi keno atopa mayam ma yaure ado ai sum charapa atai na di horen punna bijara age adagi marak sida ikone advisory body am khutru semjari advisory body sida hujik ki nadi koi mamang de SBTC ki director koi iramba Dr. Tamoy mochwa they are degi koi ki Jenims blood center ki MO in charge mina pubiriba Dr. Surjit yaure degi hujik state blood cell ki keno nodal officer oina pubiriba Dr. Dayalakshmi yaure smai torna moina advisory board lere aduga ikoi gi committee ma sain tor semjabani committee sigi ahan ba khomthang oina asai gi keno gi ihan han bada state conference ama koi yamna thu matum da sinjaragani state conference da ikuna naina ga du hi samsamna keno da manipur da thengnari bi issue singje kamai toroga voluntary blood donors ki contribution je hengadan ga dage habse masida na mana focus toroga ikoi state conference ama yamna thu matam da sinjarani sida mayamna su mating pangbiu aduga wat horiba organization jing natragana blood donors blood donation ga mari leinariba state ki machinery jing si mayam ju masida punna ikoi sanghan miraga si ki ke sama yomina se habse ma thamjage ani suba step ta ekoi gi next kano gi north east ki oiba
zonal conference amaga ekoi masi ani ji punna tawrokadoi da ani maki punna plan tawgi plan leire hoji kogi oina ado maru oina conference state ki oina tawgodori ba natra north east ki oina tawgodori ba hai ba mayam je atai ke to nate main objective ti ngasai 30% da pallaga leiba voluntary blood donors contribution je masi edoke hengalan ba kai do be hengalan du no ha ga asom da blood ke to la ti da khangchong chong ba yaro da adi patient mayam ma si ga da ba leini na adugi problem dugi da makta masi hengalan da ba ya da ba pon mo koi ra ba hai tare dugi ni aduga maruina keno ne media ki akoi sidagi hena yamna chauna yamna keno su leke atapa organization ki structure ki de idum bijara ke mayam da